Mga ka-Unisyon, na kay kaila nga tawo nga mas taas pa sa imuha or taas pag status sa imuha ba? Pangutana na ko oron sa adlaw na Biyernes, December 20, 2024. Isun sa imong bation ana mga ka-Unisyon kana makita na tawo nga mas taas pa sa imong status. Kana siya mga ka-Unisyon no, depende ra jud na sa atong batasan, sa atong attitude. Kay duha ra man atong bation ana no, depende kung unsay ginabati nimo ani. Kung makita kag tawo nga mas taas pa sa imuha, mas angat pa sa imuha. Number one is kanang gitawag nga masuya ka. Ug ang ikaduha is kanang gitawag na ma-inspire ka. Ang question ron, asa man ka sa duha na mga ka-Unisyon no. Sa atong topic mangud karon is about anang atong ma-feel bitaw sa mga tawo na mas taas pa status sa tuwa. O kana pong gitawag na untana ma-inspire pud ta sa ilaha no, kay ang uban mong god is masuya kung naitaw nga taas pa sa ilaha, ila dayong ibas, ila dayong istoryahag daotan para mo baba og mo level na sa ilaha nga na sila sa ubos. O kana siya bati kana siyang batasan mga ka-Unisyon no. Kita daghan kita kaila na mga taas mo sa tuwa no, taas kay status, mga successful na tao no. Pero kana siya for me is ginatan-aw ko na siya nga inspiration, ma-inspire man ta na mga ka-Unisyon. Never jud ta masuya sa maing ana no. Kaya kana, para po nasa kuha. Mabitan ng utana ko sa inyo ha, kung sa inyong bation. Ikaw na nagtanaw karon no, karon nga Bernes, December 20, 2024, kung sa po di mong bation, anak mga ka-Unisyon. Usa ba ka kasuyaon o usa ba ka nga ma-inspire sa ilaha. Yan tinuod mga ka-Unisyon no, kana siya, di mo na magic god, niabot sila sa taas, dili na magic. Oy, sure jud ko, ila jud nang gihaguan, gikan sa sugod, hantud sa time nga niabot sila sa taas. O kana siya nahitabo, dili pod sa kagabi ira, sa kasimana o sa kabuwan, tuig ang gibaktas anak nilang niabot na sila sa taas. O kana siya, ilan ang gihaguan og maayo. O gitarong nila pagdala ilang kinabuhi para maabot sa taas. Ang pangutana ron, masuya day ka. Ayaw ko suya, dapat ma-inspire ka kay nana sila sa taas mga ka-Unisyon. Dapat imong silang tan-awon na inspiration jud para ikaw pud puhon mapareha sa ilang maabot sa taas. Dili kay imo silang pamirahon, imo silang dauton para mo ubos tapos mo pareha na dahil mag-level. Very wrong kay na siya mga ka-Unisyon. So karon kung nakay mga head diha ano, kung ikaw nagtrabaho tapos nakay mga head, sag-asa ka nagtrabaho ron, napay mga taas ug ranggo sa imo, ayaw jud nagkasuya sa ilang naman. Ila jud nang gitrabahoan pag-ayo sa una, ila nang gipaningkamutan manong naabot sila da sa taas. Kaya sa ko pang giingon gaina kana ilang naabot karon is dili na siya magic. Sa una ila nang damgo, ila nang dream, ilang gitrabahoan ug maayo. Manong karon nahimong reality ang ilang dream kay ilang gipangdamgo sa unang panahon. So ang last pangutana karon mga ka-Unisyon no, mangumusta ko sa imo ha, katay imong plano sa una, imo na tong gibuhat, kumusta naman to? Imo na bang gisugdan? Kung wala pa, sugdi na na, kahapit na mo ang 2024 mga ka-Unisyon. 2025 is waving na hapit na jud. So may hitabo sa imo karon nga tuig 2024, kung wala nimo na siya natuman pa, apay chance 2025 mga ka-Unisyon. Sige, maroto mga ka-Unisyon no, amping diha kung asa mo ka nagtan-aw karon, baka sa YouTube, TikTok ug Facebook. Bye.